ni tau thu su ngai ho zo si la bon chau ni tau pha tuni tarik som ni le li January kumsa ni le som ni le nga ni huin ni tau thu su ala ngai khom ki ditiu Delhi election umdinga nu mei ki candidate te zat February tarik nga Delhi assembly election umdinga ki candidate mi zagup le som ku le ku awmin jite la ka chu som ku le gup nu mei a hiwin kumnga chi sa election a ki candidate mi zagup le som sagi le ni awmin jite la ka chun som sagi le gup chun nu mei a hiw hi political party lin lak thuma pat BJP le AAP ten nu mei ku candidate aneyun congress in mi sagi anei hi AAP apat chief minister atisa poza balayan pramila tokas le rakhi bilani tele candidate hiu zan talama ki pat khan Israel force le resistance fighter te ki kalin ki kap tu na nasatakin alum hi Israel force ten building khat a resistance fighter te kolin missile mangin ala kapun hinla building sungam te ala podok num loin awmun ahin Israel baiten bulldozer mangchan ji building chu ala phuchim tawi bargin khu ki kap tu na Israel baite lim na tu mi tam tak alum hi West Bank zenin khopia Israel force le resistance fighter te kala ni thum sung ki kap tu na sungin police tin mi som le thumin thina ala tu hi Yemen force ten ning kuma Israel to kizom matna nei sum hol na long galaxy amadu chu asunga mi som nga le ni te chu al tha zalen taw hi Israel in Lebanon ni som sung thagum matna suk to bhuna nai ta jekin Lebanon simlama sipai te lak do vek a hi theina dingin US kinga ni som thum sung hun pedingin dotna abol hi ji thil US le France ten Israel le Lebanon officer te to gen khom a hi thu ata langin France ten Paul dain pha sakule dodal loading a hi thu ata lang hi tuni chun Kuki-Zo council chairman pu helin thang le a cabinet te VPC general headquarter invite na program VPC general office munin alanei pi hi thupoi mo tam tak zia chi te si chun thu gen na hun aneyun zia thu gen teu chu hi le meite te to khom git thei ta loading ka hiu ti ki chin takin government palai te kingin avagenui government palai pang maha te chun aladon hu ki naw chun lahak sat lagen thei naw ke henaw meite to khom git thei ta loading la hiu le ke henaw a hin la thani sung bek bangma buina sim loin umun jizo pha chu le political solution ading talks khat nei khom ki ri tiu tin vai thak na le a hung nei ki tui center government a pat palai hung maha te thu gen da na ki pat hin idea tam tak ngai tu doi na uma ji chu bang hem ti le igal min sut ei bol ta hen lan en sut ki le bol ki le itupu ilole idodu esia chung pi loading hilew kilom ta gul hun again dok kidu ji pui tu lam te hoi tak chan ki ngai tu thak ki tiu igal min sut ei bol en lei bol ngai mo igal min sut ei bola en sut i bol nge nge le center to ki ho iki ho lo na ding hunung so ding hile kilom gul ta hunangum dok kita ji ka chun center hi hoi takin pressure ball ki thori tinu center hi hoi devin pressure ki tup tak chan ball le hinu tuni huin ji ting ting hi ki tung ta loading hi SA de lo le ki mutan abang chu del le hinu le ki muding atai tunin pui tu te i oi mo na thu i ge nei pu mi pi le pui tu bep oi mo ding hi loin pui tun le ana semin tin mi pi le ana ina ding u sep chit pharu le igam gian SA hem bang hem chu imu ding chu imasangu na ai cha mai tuni hin ki tuk le nu tu kum sungin le igam tumu SA gian penu chu mula ding hi loi tun ikituk lo ji ku tuni ting hin SA tin peng gian jing le hin le isep do bang ma dik lo le SA chu bailam takam kimudik lo ding hi tuni hin igal min sut ei bol le ei
ei to center hi ki ho thelo ding din mun tu ni bang iki ho na ding ni khu hi le ki chon kit ilo kum kit hang kit vela ding ki choning thi di din mun khop hi la hung gian dok ki du ji hi a khok tak je da igal min sudei bol chu en bangina i hin na igal mi ang i pik di bangina igal mi ang om pheng do mai di tu ni hin nu te gen theina nu te pau chap na hilo nu te mi thiluna igam mi thiluna te hi center government ei het pi ui a hin la bangul ting hak sat na tu ka hiu bangul ting a pung nat na nei wem tun ta ga news ing ngai thak thei ji chan thui tan tin endu te la bonun num le mang pha